Tunangojea serikali itimize ahadi zake. Basi tunaenda, hii mwaka ni mpya, wacha tupatie nafasi serikali tuangalie kama wataweka kwa supplementary budget mambo yetu. Wakitoa sasa hatutaweza kusikizana na serikali. Hapo ndio tunaweza kusema no. Kama wakati wa finance bill North Imenti constituency nilikuwa natarajia 600 million ya barabara, lakini vile ilianguka, sasa hiyo pesa hata sina hakika kama nitazipata. So nilisema yes ndio nipate maendeleo. Muthuri Muriuki wari Juma mutirjo Kangangi. Ndo chukuru chirigeri kurugurwa kiumia twitite mwandiki munene wa kiama ya Nat Mero niwe Caxton yungino rite thirikari kurukiria kigina kya kuringa machukuru njeki kuriona kinyagweta mwerekeria kana gutarira mwerekeria nende ya grade 9 bakathoma au nende ndirite akitaragia nyachukuru nyingi chithirite kiniero ni ration togwete no mwanka ntairechwe yakuthiria thine mutugi kareka tumenyerie chiari gintu kira kwenda kuigwa muno nande muno ni achiari ba grade 9 bakwenda kuigwa kethira irasbira ba promise rwene thirikari kya grade 9 kethe byuyuri. Migambo ya mwandiki wa Nataja Mero Caxton Myunge akiaria kagitene kala skuru cherigeri gochokwa kiumia twitite akiuga kiuria kiria chari bagochoria ni kethira irasbia grade ya kenda ni byojori tauria thirikari ejanite wirane ate gwikinya mweri jo mwanka jojo ila sibyo ketha abire koreka Myunge akiuga uma kore na maskuru jamwe irasi bitojori na akiuga konge kore na maskuru jatena irasi biu na nde akioria kinene skuru irachite na kirasi keu kyangirendi ya kenda inana bao bakethira bakithomera oni ngirokanite na skuru nyingi still kweba mbeti irasi na bitojora na kwe bange batanenkerwa mbesa nyeje waka grass kyo kya grade 9 na ana no basokete bakathomera ku kiko kyure kinene sana kya tukuye thirikari irasu ibitiaki na skuru sokete Jumatatu tariki 6 na inge sokete Jumanne tariki 7 abigakwa no tukoka abigakwa na ruo kana abigakwa Mulungu ombande gura kiwa let them be right and there was right kathirikari kawaleti thiambi classes kane atia na ndiro mbaria Myunge nerekeria kana bisaba kithomo kire kaunti ya Meru guchumiria kugane skuru ngana chirene irasi biangirendi ya kenda na kinyabo ugeni irasi bingana bitojori na kuga kinya skuru chitene irasi buru accounting directors about education barunga meba analyze account director ka analyze rutero wawe kaugwa skuru yakwa ndene account yakwa skuru igana na ge skuru igana iraje na iras ni skuru 20 kana skuru 50 iwinge bitena class nikena twemucia turi aciari tukame atiri tusoke ana beto basokete skuru tena class na tutita kwira twite mbeza twake tutekaya kuwa ana beto basokete skuru vergete class na bara bukathoma rungura miti kirirwangirwa kithomo ukurukira thirikari nene Myunge ariruria gutigira ni rukurekeria mbeca cha maskuru na mpwe gutigira arimu banene batukurukira kagita gakomo gwitithia kithomo na mbere akiuga ni untu kainge thirikari yugaga aritwa bagatumwanja kugira BC indi thirikari itithagira gitegera skuru iji thirikari enenkanaira promise ekauga ukageta muciari urita mbesa barutu kunenkanira mbesa thirikari ekauga nekanekana mbesa nuntu gwetumikiwa aciari bakarita mbesa aciari baikinya skuru principal kana end teacher bakambira kwira aciari ibarete mbesa niki nuntu kwena mbesa jito capitation o mwana buri kwitha kinenkairwa mbesa ingana thirikari na thirikari nayo antinekana mbesa mbere skuru soka betaira aciari ara bakamba kuthina for example baba kwenda kurugura bia kuria betera thirikari nenkana mbesa watu ko ticio so principal kana ndi teacher bakara thiguru bakabanga na aciari bakabanga uria bagetia mbesa jia kuriwa skuru kajo thia bintu kingi yanandi kurauraga na kwamba kwitha gwi skuru bioro biomoki
na thirikari tanenkane mbesa ya gwita ngugeu na mpwe nontu gwetumikeu ukona arimu bakarinde guru kana principal bakarathi guru na mbio we mwewe na kenda bomba kwira chiari barita gintu kinano ntu bakurungamira bintu biu itukwenda kuuria thirikari mbesa ira baugia bakanenkanira pa child dia gwito capitation mbesa wiwiri kweja mbere cukuru icoka ni kenda principal kana teacher komba kubangaira mbesa atikeye kubanga goka eterete keripotrande tosha weru riakwa rietwa ni mutuge kare Gotano ya chiari iretungeretwe ni Silas Omhatsa nini ndikithiti yari tokwithira na uniform mwikiri chukuru chionde cha primary na kinya secondary bawete bobu gatetheria chiari kugura nguo cha chukuru na maguri ya mega ni ontu makatero ya kithira nindi ekithira Anthony Kathenya katumenye thinkruki Kagita kaliana bakwirigiro gusoka skuru kimeto thiete nkiamya kurungamira jeri ya Kenya National Parents Association leo ni menilitigoro nene ile konekana kwa thaino kiri uniform jana baskuru kulingana mwekari gitwa nkiameno Silas Omwata nibendekithite mugaruruku kiri uniform jana baskuru nkiameno lukenda thirikari kuthondekwa thobulea bugatigera skuru jonde ja primary na secondary jena rangi emwe watho tabura bwambire nulwalo waziri Fred Matiang'i kiri marangi mabasi ja skuru kulingana na mwekari gitojo Silas Omwata itagalele gatigera jari nibakugura uniform jana bao na bei ya ndi. Sasa nauliza kila mara kwamba uniform na tumekuwa tukifikiria sisi kama chama cha wazazi kwamba kama serikali itafika wakati mmoja na itokeze na common uniform ya wanafunzi vile wamefanya school buses. Kwa sababu school bus iko na rangi aina moja. Pia kama school uniform ingekuwa rangi aina moja, lakini ikuwa tuna kitu kadogo tu kama badge ambayo inaweza cost mzazi kama shilingi 10 kutengeneza kuweka kwa hiyo uniform. Na ikamilike ikuwa uniform ya shule, common uniform kwa wanafunzi wote kama junior secondary school, kama primary school. Hili jambo litafanya mambo ya uniform kuwa rahisi sana. Aidha kulingana na skuru kiombe bobate gwitikanini na mubango juu bakele degetu watamonekana wa skuru kagita kala kwa meka mingi skuru jidiri tukimenyikana gwitukira uniform jajo kitu ambayo tunaita uniform ina blend shule. Ukiangalia shule kama Starehe Boys Center tukitembea Nairobi tunajua uniform ya Starehe. Na kwa hivyo hiyo uniform inatoa shule kikamilifu. And especially uniforms ziko very important haswa kwa drama festival, kwa music festival, because sometimes unapata kuna wanafunzi wengine wakati wa hizo festivals wanakuwa indisciplined. So it is very easy to identify that this child or this learner from this particular school are the ones that are indisciplined. Kwa hivyo kulingana na sisi ambao ni wa shule za kibinafsi tungeendelea sare za shule ziendelee kuwa kando kwa sababu it is a blend. Amwe no gubaruga thirikari kenda gutethia jari ibatere kuthiria cartels balebali kile wendie bwa uniform ino. Uniforms haswa uniforms ambazo tunazipata kwenye shule za umma unakuta kuna macartels. The principals, the head teachers are the owners of those businesses that do the uniforms. Kwa hivyo ningeonelea kwamba mwanafunzi ambaye anaenda shule fulani apewe free access to go and purchase his or her uniform from any shop. Kulingana na skuru kiombe kwa mili tukitene kwithiri tukuna ongereku bwana kuthamira skuru jia mwingi nonto bwali mbome ya mutulile leo bakiole ya thirikari kujukilia ntubobo nori tobonene. Unakuta haswa wanafunzi wanatoka kwa shule za kibinafsi wakienda shule is to ensure that really there is money in the pocket of the mwananchi. Amono unki amene akurungamira jari nurite thirikari gutigira mbesa ja competition nigo kinya maskuruni gwakagita kaleo. Hapo awali tumekuwa na shida kidogo. Na shida ni ya kila mtu. Hatuwezi kusema kwamba serikali itakuwa na pesa leo na ikatae kupeleka kwa mashule. Serikali pia inachukua wakati wa kutafuta hizi pesa kwanza kabla ipeane kama competition kwa mashule. Kwa hivyo sisi tunaomba kwamba ombi letu kubwa ni kwamba serikali iwe inajaribu mapema iwezekanavyo. Kama wakati shule zinafunga, wiki ya kwanza shule zikifunga,
serikali ianze kupanga vile itatuma capitation funds kwa mashule kabla sifunguliwe. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Right, na ni kumira kinde tunende ya Anthony Kathenya tukitatuega gatanta kinde tuchetu nkatho na chono ntuba kwithira watanirite na wini na kinya kibara ponde bomba kombidente tuchetu nkatho nanchone nankarikana ruari kigalo na keto mbere kwithange chamana kia na mwakuroma mutindo kangangi kumenyekana yakagwiria okanyamo kuma ntura ya kianjoria mburi ya thionkore inaturare akalawa rikana onna kalaworo mwe adira nende twetura kwa into akunda kundawe akunda boya no tiwa kwa tenduma kosa na rare ampara twekwana no gamuthaka mburi mrume ningi kwe byariwa mujeo na intu kwa thionko tamwero ganwa batu bya kure birio ndu inchabe akikurui makosa nate kutirare anchabe nduwe dauria ume kalao ntogore anchabe chiakie aimbira murume ninge nochi na monki tamwira were orikia toka meyo yange rugeria yo kireta kuruira ngere akono tinda lucha ngere kana chamburi amburi murume no ara arokere kwerera mburi tamwira nyani nte kumenya